Nababwiye ko uyu mwaka wa 2026 ushobora kuzaba umwaka muremure cyane kubera ko hari amakuru menshi cyane kandi akomeye muzakomeza kugenda mwumva biciye ku miyoboro yacu itandukanye y'amakuru dukomeza kugenda tubageza. Uyu munsi ni tariki ya 2 ukwezi ni ukwa mbere, umwaka ni 2026, birumvikana ni umunsi wa 2 ugize uyu mwaka wa 2026 twamaze gutangira. Amakuru menshi cyane mvuga ngo ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya. Yitwa Kayumba Nyamwasa, ni general yahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yabonye imyanya itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Gusa nakwibutsa ko yafatanyije n'abandi banyarwanda barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri gahunda yo kubohora igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ni urugamba rwari rukomeye, ni urugamba rutari rworoshye guhagarika kubwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, hagati hajyaho guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bubi bwari burangajwe imbere na Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abandi bamubanjirije n'akazu benshi cyane byinshi cyane. Hanyuma rero General Kayumba Nyamwasa nyuma yo kugirirwa icyizere agakomeza guhabwa inshingano zitandukanye, akaza guhunga igihugu cy'u Rwanda akajya muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe yari ari ambasaderi, ndumva niba ntibeshye, mu gihugu cy'Ubuhinde. Byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Ushobora kwibaza uti ese ni ayahe makuru mashya kuri bwana Kayumba Nyamwasa uyoboye umutwe wa RNC, Rwanda National Congress, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho leta y'u Rwanda minsi yashize yamushyize ku rutonde rw'ibyihebe 25 cyangwa se abantu batera inkunga iterabwoba muri rusange. Ikaze rero muri amakuru inshamake tugiye guheraho, hanyuma tubone kugaruka kuri uyu mugabo witwa General Kayumba Nyamwasa. Reka mbahe inshamake makuru agezweho muri aka kanya. Nuko u Rwanda rumaze gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomanze ku gatuza kwahagaritse amasezerano yarwo national. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko byatangajwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ifite uruhare mu guhagarara kw'amasezerano ya Visit Rwanda National ari ikinyoma cyambaye ubusa. Mu ijoro ryo ku itariki ya 1 Mutarama 2025 nibwo kuri televiziyo y'igihugu ya RDC izwi nka RTNC, Radio et Television Nationale du Congo, hatambutse ikiganiro cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner agaragaza ibyo igihugu cyagezeho muri diplomasi, haba imbere mu gihugu, mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Benshi baguye mu kantu ubwo Therese Kayikwamba Wagner yagaragazaga ko kimwe mu byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagezeho harimo no guhagarika amasezerano u Rwanda rwari rufitanye na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda. Ati twagiranye ibiganiro inshuro nyinshi n'umuryango umwe bw'Uburayi, twagaragaje ikibazo mu bikorwa bo muri Aziya ndetse no muri Amerika hose, ndetse twageze kandi no ku ruhando mpuzamahanga harimo no mu byerekeye siporo, kugira ngo ibyaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitirengagizwa cyangwa se bigakerenswa. Iyi mikorere yasabye gushikama, kwihangana n'ukuri, kandi byabaye umusaruro. Ubwo Therese Kayikwamba Wagner yavugaga ibi, ku mashusho hashyirwagaho inkuru zitandukanye zagiye zisohoka zivuga ko u Rwanda na Arsenal byahagaritse gukorana. Uretse kuba ari ikinyoma cyambaye ubusa, icyatunguye abantu muri amagambo ya Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umukuru wa diplomasi ya Kongo, ni uburyo umunyepolitike nk'uyu ashyira guhagarara kw'aya masezerano mu bikomeye igihugu cye cyakoze muri 2025. Benshi bibajije inyungu bifitiye abanyekongo ku buryo abayobozi babo bigaragaza nk'umuhigo bayiguye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mukuru wa diplomasi y'u Rwanda, n'umwe mu banenze imyitwarire y'ubuyobozi bwa RDC irimo ibinyoma. Ati narisanzwe nzi ko kwisingiza ndetse no kwivuga ibigwi by'abanyepolitiki b'abanyekongo ari nk'umukino muri RDC, nubwo leta yananiwe, ariko iki kinyoma ku bufatanye bwacu bwa Visit Rwanda na Arsenal nacyo urundi rwenya bidashidikanywaho. Ati ibinyoma bya leta ya Kinshasa ikintu cyonyine gishobora kandi kubigwa mu ntege n'ingengabitekerezo ya jenoside ya leta. Yabivuze mu magambo meza cyane y'igifaransa. Je savais que l'autographication des personnalités politiques congolaises était un sport national en RDC, malgré la famille flagrante de l'État, mais cette outrecuidance mensongère sur notre partenariat Visit Rwanda avec l'Arsenal est quand même akaba rero amagambo ya Ambassadeur Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yakomeje kugenda agarukaho. Mbibutsa ko mu kwezi kwa 11 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko amasezerano rwari rufitanye na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda agomba kurangira muri Kamena 2026. Bivuze ko nyuma y'icyo gihe atazongerwa. RDB yatangaje ko uyu mwanzuro ubafashwe muri gahunda yayo yo kwagura ibyo ikora ahanini mu bufatanye bwayo bushingiye kuri siporo.
ireba cyane andi masoko mpuzamahanga n'amahirwe y'ishoramari. Ni intambwe yatewe nyuma y'uko muri Nzeri 2025 RDB yari yatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa Los Angeles Clippers ikina shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga NBA, ndetse na Los Angeles Rams ikina muri National Football League NFL. Bitandukanye n'ibyo Kongo yavuze, u Rwanda rugaragaza ko guhagarika amasezerano national byatewe n'uko rwashatse kwerekeza amaso ku yandi masoko cyane cyane iryo muri Amerika, cyane ko umubare munini cyane w'abasura u Rwanda ariho bagiye baturuka. Muri uko kwezi k'Ugushyingo 2025 Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko guhagarika gukora national binyuze muri Visit Rwanda naho bihuriye n'igitutu cy'abanyaburayi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati imyaka 8 si igihe gito, ndakeka mubyumva, ariko turacyafite Atletico Madrid, dufite Paris Saint-Germain kandi n'amakipe y'u Burayi. Icyo igitutu cy'abanyaburayi si ikibazo. Ati ntacyo bizantwara nk'umufana wa Arsenal, nzakomeza ndebe imikino yayo, wenda nanajyeyo kwireba nimba mfite umwanya. Ariya masezerano twari dufite mu myaka 8 n'amasezerano y'ubucuruzi. Amasezerano y'ubucuruzi asuzumwa buri mwaka cyangwa se buri mwaka runaka w'imikino. Niba uyu mwaka turebye tukongeraho imyaka igera kuri 3 tugafata agasuzumwa buri mwaka gutyo. Impamvu yo gusuzuma ni ukureba niba wenda ibigezweho bikeneye ibindi bintu. Umukuru w'igihugu yakomeje kandi avuga ko uko ati mbizi ndeba ku ruhande rwanjye, niba amasezerano arangiye tutarabonye ibihagije, ubwo tukabona tutakomeza kandi gushoramo benshi, urundi ruhande narwo rukavuga utyo. Hari amasezerano yarari kujya imbere, ati hari byari birimo bihindurwamo, atariko abantu bacu nabo ku ruhande rwabo bagira ibyo batumvikanaho, bagera aho bemeranya ko hashakwa undi mufatabikorwa wahaza ibyifuzo byacu. Uko niko byagenze mu by'ukuri. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kandi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yirukanse ku masezerano y'u Rwanda rufitanye amakipe akomeye ariko bikayibera ubusa. Ati muribuka ubwo RDC yajyaga rero mu Bwongereza inshuro nyinshi yiruka ku masezerano yacu national, bibigira ikibazo bisubiramo kenshi, bagera muri Paris Saint-Germain ibyo ntibyakoze. Ati kuko abantu baravuganye amasezerano arakomeza. Icyo gihe kandi nibwo twanagize abafatanyabikorwa na benshi. Noneho igisekeje nuko ubwo RDC yari itsinzwe, ati batangiye gushaka noneho amakipe nabo bagirana imikoranire. No kwiruka ku bintu, ati warwa nawe ukajya kuri bya bindi nkabyo warwanyaga. Ibyo birerekana ko babikoraga ngo basebye u Rwanda, atari ukubera ko amasezerano yari afite ikibazo. Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rwafunguye amarembo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ibyagaragaye ari intangiriro y'andi masezerano ari mu nzira. Nk'uko icyo gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye abigaruka. Benshi banenze rero uyu mugore Teresa Kayikwamba Wagner. Hanyuma reka gato ko tujya kuri Bwana Kayumba Nyamwasa, reka mbabwire ko uwahoze ari perezida wa Brazil yitwa Jair Bolsonaro yasezerewe mu bitaro byo mu murwa mukuru Brasilia nyuma yo kubagwa, ahita asubizwa gufungirwa muri kasho ya polisi nyuma yo kwangirwa gufungirwa iwe mu rugo nk'uko yari yasabye ubwo yari amaze gukatirwa imyaka 27 y'igifungo. Muri Nzeri 2025 urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwategetse ko Jair Bolsonaro wayoboye iki gihugu muri 2019 kugeza 2022 afungwa imyaka 27 nyuma yo guhamya ibyaha bigera kuri 5 birimo gushaka guhirika ubutegetsi bwakozwe nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida muri 2022. Nyuma yo gukatirwa, Bolsonaro yasabye ko yafungirwa iwe mu rugo, ariko urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwanze icyo cyifuzo ubugira kabiri. Yabaye afungiwe muri kasho ya polisi ya Brazil mu gihe ibyo kujurira bitararangira, ariko nyuma yaje kandi guhabwa uburenganzira bwo kwivuriza mu bitaro bya DIF Star aho yabazwe asezererwa ku bunane, ariko ahita asubira gufungwa. Umucamanza w'urukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes niwe rero wanze ko Bolsonaro afungirwa iwe mu rugo, ashimangira ko igihano cye kigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa nk'uko cyemejwe n'inkiko. France 24 yanditse ko bamwe mu bashyigikiye Bolsonaro bakomeje kandi gusaba leta ko yamudohorera, ariko yo igaragaza ko amategeko agomba gukurikizwa. Abarimo umugore we Michelle Bolsonaro nyuma y'uko umugabo we asubijwe muri kasho yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati hari abanyabrazil b'umutima mwiza bagusabira kandi bagusengera, tuzatsinda iminsi mibi. Bolsonaro amaze igihe kirekire kandi ahura n'ibibazo by'ubuzima, cyane cyane kuva muri 2018 ubwo yakomeretswaga n'icyuma yatewe mu nda ari mu bikorwa byo kwimamariza kuba perezida. Kuri ubu afungiye mu cyumba cya kasho ya polisi gifite ubuso bwa metero kare 12 kirimo uburiri, ubwiherero bwihariye, televiziyo n'icyuma cyinjiza umwuka mu nzu, kandi nta zindi mfungwa ahura nazo.
mu Ukuboza 2025 Bolsonaro yongeye kandi kugarukwaho muri politiki ya Brazil ubwo yagenaga umuhungu we mukuru Flavio Bolsonaro usanzwe ari umusenateri nk'uzahagarariye ishyaka rye mu matora ya perezida ataha n'amatora ateganyijwe kandi mu Ukwakira 2026 aho Flavio azahangana na Luiz Inácio Lula da Silva usanzwe uyobora Brazil uzaba ushaka manda ya kabiri. Kaze muri amakuru yacu rero kuri General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa, amakuru atugeraho hari kimwe mu bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru ku itariki 20 kwezi kwa 10 numva ko mu minsi mike ishize bati twirwaneho ishinja Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsimba abanyamurenge. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinja ihuriro P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa leta ya Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutsimba abanyamurenge. Umwe mu ofisi bakuru batwirwaneho Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma yaho P5 igabweho ibitero bikomeye mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yizanye kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye muri iriya myaka ishize haraha ngaha ati ba Karemera ati icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo ariho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa bamwe bajyanwa muri gereza mwarabonye ku mateleviziyo bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Colonel Rugabo Fidel yakomeje agira ati none uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo nitwa Tawimbi uwo ni Masunzu Muniganama Banyamusaraba n'abandi. Kayumba Nyamwasa yaraje ava Afurika y'Epfo ajya Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. N'amakuru dufite afite amasoko yizewe. Uyu murwanyi yasobanuye ko bwana Kayumba Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri RDC wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi bakorana inama itegura uburyo P5 izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kuba baramaze kandi kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi yabonanye n'abandi bakuru b'interahamwe bavuye ino muri Kongo barambuka bashoriwe na leta y'u Burundi bambikwa impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'Abarundi bakambuka bakagera mu Burundi niyo bakoreye inama barangiza kuzuza gahunda bavuze ko bagomba ari kuzamura ingabo ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidel yemeza ko Kayumba Nyamwasa we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo ko yafashe indege imujyana Kinshasa kuganira n'abayobozi ba RDC nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Atariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka yafashe indege ajya Kinshasa kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere yuko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 naho ihuriye na MRDP twirwaneho ahubwo n'abanzi bacu batumazeho ati nibo bafatanyije na FDLR nibo bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo MRDP twirwaneho yiteguye kandi guhangana nayo nk'undi mwanzi wese. Nk'uko icyo gihe rero Colonel Rugabo Fidel yakomeje kugenda abivugaho kuva bwana Kayumba Faustin Nyamwasa yaturuka ubutabera bw'u Rwanda. Byinshi byagiye bivugwa. Hari inkuru iyi nayo rimwe mu nkuru zagarutswe cyane mu itangazamakuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Kadomo ko cyandikira ku butaka bw'u Rwanda ati gwa Kayumba Nyamwasa urubuga bihamya umugambi mubisha wa Afurika y'Epfo ku Rwanda. Ni Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda aho yatangazaga ko itangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye gurubuga Kayumba Nyamwasa wamaze guhamwa n'ibyaha mu Rwanda bihamya neza umugambi iki gihugu gifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati yashize hafi cyumweru umwuka utari mwiza wubuye hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bitewe n'amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa wavuze ko ingabo z'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force ari inyeshyamba ndetse agahakana byinshi cyane mu byo yaganira na Perezida Paul Kagame ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Afurika y'Epfo SANDF ati zirenga 1500 icyo gihe zari mu butumwa bwa SADC Samiriarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanya na FARDC ingabo z'u Burundi imitwe nka Wazalendo umutwe w'iterabwoba FDLR mu kurwanya mama kwa gatatu n'uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Kongo. Imibare yavugaga ko yavaga ku rugamba icyo gihe bezaga ko SANDF yamize gupfusha abasirikare 14 mu mirwano yabereye mu bice byegereye u Rwanda, ariko Perezida Ramaphosa yabwiye mugenzi w'u Rwanda ko barashwe na FARDC aho kuba 23
na gatatu. Kuva ayo makuru yajya hanze, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo bashyize guverinoma ya Ramaphosa ku gitutu, itangira kwandi kwisobanura isiga icyasha u Rwanda. Ikinyamakuru Nize mu cyo muri Afurika y'Epfo cyihutiye guhamagara umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron asobanura uruhare rw'ingabo za SANDF mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa RDC hafi y'umupaka w'u Rwanda, ariko mu gihe gito icyo kiganiro kirasibwa, ahubwo bashyiraho icyo bagiranye na Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa harabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Yolande Macron ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 abinyujije kuri konti ya X yatangaje ko gusiba ibyo yavuze kuri SANDF bagaha urubuga uyu mugabo wakatiwe n'urukiko rwa gisirikare adahari igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 ari ugwamye umugambi mubisha mu Afurika y'Epfo. Ati turabasaba gusobanurira abaturage impamvu ingabo zanyu ziri kurwana intambara ya Tshisekedi, kongera guhora rugari uyu munyabyaha ushakishwa n'ubutabera ukingirwa ikibaho na Afurika y'Epfo n'indi gihamya y'umugambi wa leta yanyu wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ingabo za SANDF kandi zifatanyije ku rugamba na FARDC ndetse na FDLR bifite umugambi wo gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi nk'uko byagiye bitangazwa na Perezida Felix Tshisekedi mu byashize, bikanahamya na bamwe mu bagiye bitandukanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya mu ngabo za leta ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Vienne Nduhungire nawe yararitse kubwira CIBC ko nubwo Afurika y'Epfo n'u Rwanda bidahana imbibi, ingabo zayo nizifatanya n'abashaka kurugaba ibitero ruzahangana nabo. Ati Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa uyobora umutwe wa RNC Rwanda National Congress yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare adahari tariki ya 14 Mutarama 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko n'ibindi, nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bitandukanye muri 2010 byahitanye ubuzima bwa benshi. Raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kwegeranya abarwanyi muri Burasirazuba bwa RDC mugambi wo kuzatera u Rwanda. Yolande Macron ati ntituzatuma ibyo bibaho. Ati hashize igihe u Rwanda ruhamya ko ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka iruhuza na RDC butazahava mbere y'uko umutwe wa FDLR urandurwa ndetse ngo avanweho imitwe y'ingabo ishaka kurungabanyiriza umutekano nk'uko icyo gihe Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagiye abivuga mu bihe bitandukanye. Hanyuma uyu nawe yagize ati yari umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe abanyarwanda baba muri diaspora w'imbabazi Maziateke Sandrine yerekanye ko iberutse gutangazwa na Kayumba Nyamwasa ko ibihugu byinshi cyane mu majyepfo ya Afurika byuzuyemo impunzi z'abanyarwanda zitavuga rumwe n'ubutegetsi buriho atari byo, ahubwo ko yagerageje gushuka benshi ariko bakamuhonoka. Mu kiganiro Kayumba Nyamwasa yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Afurika y'Epfo yumvikanye avuga ibinyoma byinshi cyane kubera mu burasirazuba bwa RDC, avuga ko u Rwanda aribwo ruteza intambara muri RDC. Yavuze ko kandi kugira ngo bikemuke u Rwanda rwaganira n'abarurwanya barimo umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ibintu u Rwanda rwamye rwamaganira kure. Kayumba kandi yavuze ko muri abo barwanye u Rwanda harimo n'abari mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC, aho yavuze ko ngo byuzuyemo impunzi z'abanyarwanda. Mu gusubiza ibyavuzwe na Kayumba, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe abanyarwanda baba muri diaspora w'imbabazi Maziateke Sandrine abinyujije kuri X yavuze ko ahubwo ko hari abanyarwanda benshi baba muri ibyo bihugu Kayumba Nyamwasa yagerageje gushuka ariko nyuma bakagaruka mu nzira nziza. Yagize ati hari ubuhamya bwinshi bw'abagize umuryango w'abanyarwanda ba muri Afurika y'Epfo, Mozambique na Malawi bahuye n'imigambi y'uburiganya ya Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa, ariko nyuma basubiye mu nzira nziza kandi bakomeje kugira uruhare mu muryango w'abandi banyarwanda mu bihugu babamo. Yakomeje agaragaza ko ibyatangajwe na Faustin Kayumba Nyamwasa ku banyarwanda benshi baba mu bihugu bya SADC ari impunzi ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati ikindi abanyarwanda baba mu bihugu bya SADC kimwe n'abandi baba ahandi ati ku isi bashoboye kubona uburenganzira bwabo bwo kugira ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, bibafasha kandi kugerwaho n'inyungu nyinshi na serivisi za diplomasi igihugu cyacu gitanga. Hari kandi ingero nyinshi zaho ishyirwaho rya ambasade nshya z'u Rwanda byazamuye mu buryo bufatika imibereho y'abanyarwanda bahoze bifata nk'impunzi, zibafasha kubona serivisi nziza ati ndetse no kubahuza n'igihugu cyabo cy'amavuko. Kuvuga rero ko abanyarwanda benshi cyane baba mu bihugu byigize SADC ari impunzi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyatangajwe na Faustin Kayumba Nyamwasa kuri icyo gitangazamakuru kandi byari biherutse kwamaganwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere General Retired James Kabarebe, wavuze ko Nyamwasa ari ikigwari cyambagambaniye igihugu cy'u Rwanda.
ati Nyamwasa ni ikigwari ndetse na rusahurira mu ndoro wagambaniye igihugu cye kubera ubusambo kugerageza kweza ibyo bikorwa ndetse no kugoreka amateka ni kimwe mu mugambi wapfubye wo kugerageza kandi gutwikira impamvu abasirikare b'Afurika y'Epfo bapfiriye mu biganza bya FARDC n'abajenoside ba FDLR aho barwanaga burasirazuba bwa RDC. Kayumba Nyamwasa wahoze ari general mu ngabo z'u Rwanda yanabereye kandi umugambi mukuru w'ingabo muri 2011 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 24 no kwamburwa impeta zose za gisirikare rwari rumaze kandi kumuhamya ibyaha birimo kuri mu mutwe w'iterabwoba kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu kuri mu macakubiri ndetse no gutoroka igisirikare n'inyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu gihe bitandukanye muri 2010 byahitanye ubuzima bwa benshi. Icyo gihe kandi yari yarahungiye muri Afurika y'Epfo ari naho yashingiye ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Rwanda National Congress RNC, ryagerageje gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu bitandukanye. Raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kandi kwegeranya abarwanyi mu burasirazuba bwa RDC mu mugambi wo kuzatera u Rwanda, nubwo we naho mu ishyaka rye baje kubirwaniramo rigasa n'iripfuye amarabira nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Twagiye tunabigaruka kandi mu bitandukanye. Hanyuma reka amakuru yacu tuyasoreze reka tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko barenga 300 basanganwa monkeypox buri cyumweru. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rusange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox yatangiye kugabanuka nyuma yo kwibasira iki gihugu imyaka 2 ishize, kuko abayisangwamo ubu bageze hagati y'abantu 250-300 buri cyumweru. Muzabikorwa warimwe mu mashami witwa Christian Ngando yavuze ko guhera muri 2024 ubwo monkeypox kazaga umurego muri RDC kugeza muri 2025 imibare y'abandura iyi ndwara yagabanutse ku buryo bugaragara. Ati imibare ya monkeypox mpox bigaragara ko iri kugabanuka. Mbere twayisangaga mu bantu bagera hafi ku 2000 buri cyumweru, ariko ubu tuyisangamo abantu bari hagati 250-300 buri cyumweru. Ngando yongeyeho ko ikindi cyagabanutse ari umubare w'ibigo by'ubuvuzi bigaragaramo abarwayi ba monkeypox, kuko mbere bari 101 hirya no hino muri RDC, mu gihe kugeza muri kuza 25 hasigaye 19 gusa bikibona abarwayi ba monkeypox. Kandi yavuze ko uduce twagaragayemo monkeypox cyane turi mu ntara ya Sankuru ndetse no mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nubwo igabanuka ry'indwara rishimishije, inzego z'ubuzima muri RDC zasabye abaturage gukomeza kwitwararika by'umwihariko mu bice bikigaragaramo umutekano muke aho kugera kuri serivisi z'ubuvuzi bigoye. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS utera inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'indwara binyuze mu gutanga ibikoresho byo kwisuzumisha, amahugurwa ku bakozi b'ubuvuzi no kongera ubushobozi laboratwari zitandukanye. Muri 2024 by'umwihariko mu mpera nibwo icyorezo cya monkeypox cyongeye kandi gukaza umurego mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Epfo birimo Burundi, Cameroon, Congo, Ghana, Liberia, Nigeria, Afurika y'Epfo, Uganda, Kenya n'u Rwanda. Ndetse OMS icyo gihe yagaragaje ko ari ikibazo gihangayikishije isi. Gusa u Rwanda rwahise rufata ingamba zihuse zo kuvura abasanzwemo monkeypox no gukingira abandi, bituma nta muntu n'umwe yitana. Mu gihe mu Rwanda nta muntu wahitanwe na mpox, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yarabibasiye cyane. Ayo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA yagaragaje ko kuva mu ntangiriro z'24 kugeza muri 2025 monkeypox yari maze guhitana abantu 1736. Reka mbashimire mbipfurize gukomeza kugira